صاحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد يا صاحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد عبد الله نام يهجى أمنا إب النجا عبد المطلب لك جاء أبو طالب فمن جاء قد جاء istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy pertama inilah kisah sang Rasul penuh suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka oh penuh suka duka dua bulan di kandungan wafat ayahandanya tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya sesuai ajar yang
mendengar jawabannya yang kompak. Begitu dikatakan manusia idolaku, semua jawab yang kompak Nabiullah. Bisa? Bisa? Semakin kompak nyebut nama Rasulullah, insya Allah semakin banyak rahmat turun. Coba saya mau dengar dulu, nggak pakai hadroh. Semuanya orang Simpang Nguling, orang Aceh, keluarkan suaranya. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad. Manusia panutanku Nabiullah sallallahu alaihi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang mulia manusia yang sempurna sallallahu alaihi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Aku cinta padamu, aku rindu padamu sallallahu alaihi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Aku harap syafaatmu, aku harap kumpul denganmu sallallahu alaihi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika. Jangan semua kita semua ya Rabbi bil Mustafa Sayyidana wa ghfir lana ma mada ya wasi'a. Kami kompak lagi semua hidup ya Rabbi bil Mustafa ajak kami bahagia Muhammad wa ghfir lana ma mada ya wasi'a. Ya Rabbi bil Mustafa Sayyidana wa ghfir lana ma mada ya wasi'a. Salawatullah atasmu, Assalamullah bagimu sallallahu alaihi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala Muhammad.